Oh, shit. Spontano. Ko so folk in dobrodošli v nov YouTube video. Nahajamo se v LJ-ju, LJ, Capital City of Slovenija. LJ. In zdaj smo se prispeli na lokacijo v načeloma najboljši gym v Sloveniji. Najbolj hardcore gym, najbolj bodybuilding gym. Bodybuilding gym v Sloveniji in sicer Groms Gym. Ampak ne vemo še, kje je. Zdaj, folk, mi gremo na en treasure hunt, ker ne vemo, kje je. Mi smo prišli na ta parking in je tam bila ena tabla in zdaj ne vemo točno, kje je. Tako da zdaj ga gremo najti. V prejšnjem videu sem jaz naredil eno gromozansko napako. V glavnem program folk je že odzonaj, torej lean bulking program za nabiranje mišične mase, imate prvi link in description, tako da če vas zanima, pojdite pogledat. Napisal sem 30. november namesto 30. oktober. Jaz vem, kaj sem skadil en dan, ki sem edital video, res ne vem. Ampak v glavnem program je že odzonaj, če vas zanima, link in the bio. Gremo najti ta fitness. Kaj bi ti rekel, Leonardi? Leonardi pravi, da je fitness nekaj tam. Tam? Tam ga čutiš. My wild guess, tam. Tam. No, ja, ba je, da je tipo bunker, ne, torej underground fitness. Ja, ne? Železo, bolečina, kri in pump. A ja, in seveda pač za to, ki smo šli v tašen hardcore, je danes na sporedu leg day. Prešuti. Smo tudi malo videli z nekih slik, da imajo tako ful zanimive naprave, tako da bomo izkoristili, da naredimo res en dober leg day. Nič, mislim, da je to. Let's go. Smo šli malo narediti krog in ful dobro. Pač prav, ko se reče, playground, kaj je ono, zabaviščni park, pač prejako. Folk pride, ne vem, na festivale in lej, koliko je tu lepo, jaz sem Max prijel moj nov fitness, ki so nove napravi in smo kot otroci v uni trgovini za bombone. Ja. Tako da ful dobro. Tam pri nogah smo rekli hack squat, sigurno. Potem tisti nek spodnji leg press. Ja, ko nek potiska, ne vem kaj. Tisto je nek spodnji leg press, ki smo, če gledate Chris Bumstead, da on ima to vajo. Ja. Oziroma on ima to mašino. Ko je treniral z Ian. To in potem še tisti tipo squat. Ena ful dobra mašina za squat. Tako da te mašine 3 sigurno probamo, tako da hack squat, ta squat in pa tisto je press, ja, tisto je leg press v bistvu. In začeli bomo z leg extensioni in potem mogoče še eno tipo samo hams. Tako da evo, to bo za danes. Teh 5 vaj se ubijemo heavy as fuck. Tudi ni dosti folka, kar je v redu, ni gužve. Gremo začeti z sigrebom. Ena za mamico. Ne. Ena za tatija. Ena za dedija. In za babico. Workout smo naredili. Včeraj mislim, da bomo z pač Max delali zdaj prvo kao kardio, se ogret. Kardio, segrevanje. Se gre, no, se segreva. In potem bomo pa začeli z leg extensioni, toliko da se ogreje kvadriceps in vse okoli kolen, zato da lahko pol ubijemo na onih napravah. Tako da, I guess see you on the first one. Ok, folk, evo, začeli trening. Govorim, razlagam folku, kaj delamo, no. Sorry, nisem hotel. Začenjam z leg extensionsi. Potem smo rekli, druga vaja bo hack squat.
Predober, hammerstrength, potem pa gremo na to mašino od hammerstrengtha, ki je v bistvu ta nek nižji leg press, CBAM approved, potem pa gremo na še eno malo bolj posebno squat mašino in potem na koncu še 5 vajo bomo naredili še eno za zadnjo ložo in mislim, da bo to, teh 5 vaj, ampak se bomo res ubili, tako da, ampak je ful zanimivih vaj, je ta vaja tu, je ta, ni vaja, naprava, no? Ja, naprava. Ta naprava tu, na kateri se je Chris poškodoval zdaj, 2 tedna nazaj, je ta horizontal leg press, pač res, ful dobro, pač ful dobro, ono, ful dobro. Prav z vibe, meni je prav lepo mi je, ne? Ne uživa, ja. Ko vidim te naprave, dobesedno smo sredi, kako bi se reklo, v središču betona in železa. Vse je železo, kovina, beton in jaz se počutim ko v nekem, ne vem, ko v raju. Ja, dobro. Živim za to, za bolečino. Dobro je, bolj. Maxo danes bo mazohističen leg day z nesramnim pingvinom. Dobro, ful. Pač fitness je tudi underground, ne, tako da vibe je crazy, pa potem vse naokoli te slike od starih bodybuilderjev. It's gonna be a fucking good workout. Nekega dne folk, nekega dne, jaz in Max na stageu tako. Ne, jaz ne, Leo ja. Tudi Max, samo še ne ve, pač boste videli, jaz za Maxa spravil na stage, to vam obljubim. In če ta video dobi 500 lajkov, pazite, 500 lajkov, bomo pol jaz in Max eno, kot bi se reklo, eno presenečenje vam odprli. Ne vem, to videti zdaj, pač, skratka, bomo povedali eno presenečenje, kar je v bistvu, da bo Max naredil šov čez 2 leti. Še skvizaj, gremo, let's go! Ajde, marš! Bam! Še marš, gremo, daj mi še, ajde! Daj mi še! Hop, ajde, gor! Ja? Čakaj, da najdem positioning, da lahko grem. Je? Ja. Zdaj smo na working setu na kick squatu. Pornič, res. Predobro. Bi povedal, kaj, ne. Leo nima dosti besed. Leo hoče samo energijo dati ven skozi vaje, tako da. Sva naredila 2-3 stopnjevalni lik, da smo se malo spoznali z vajo, zdaj pa gremo na workinge. Ajde, zdaj Max, gremo. Opa, ena. Opa. Dihaj, gremo gor. Še imaš moči, gremo, let's go. Nisi končal. Ajde, še. Greš. Gremo gor. Jo, let's go. Puši se, let's go. Jo. Še greš. Ja, poslušaj me zdaj, ne, kam greš. Ena, gremo, let's go. Veri se, gremo. Gremo zdaj gor, oba! Leže. Še. Še. 3. Gremo, let's go, 2-1. 2-1, Max, beri moč. 2-1. Ajde, gremo 2-1. 2, ajde. Greš.
Zdaj se ustavi gor, 10 sekund, čakaj, 10, 9, imaš še 5, 4. What did he say? Koliko? Tišina, evo. 5, 4, 3, 2, 1, ajde Max. Pušamo se, gremo. Še. Še videj, še 3. Še 3 Max, gremo, let's go. 3. Greš 3. Ajde, še 2, gremo, let's go, še 2. Greš še 2, gremo še 2. Ajde, še jedno, zadnje Max. Še. Še greš, gremo gor, daj mi 2, let's go. 1, 2, daj mi še 2, let's go. Ajde, še 1. V glavnem še naprej uživamo. Ta unilateral leg press. Ja, tipo najboljši, ko bi se reklo, najboljši connection s quadricepsom v kateremkoli si pač top. No, besedo nikjer nisem tako lepo stiskal kot to. Še posebej ta vaja, ta zadnja, ta single leg press, ojoj. Če bi to mi imeli. No, zdaj pa gremo na to zadnjo vajo za quadriceps. In sicer ta pendulum squat. Kar zanimiva vaja, oziroma naprava, kar redka bi se reklo pač. To res stoji ful malo džimov, pač generalno ima malo to napravo, tako da jo bomo zdaj izkoristili. Gana je šahmat. Je šahmat. Je pa težko. Je, kar, ja. Fuck. Greš. Bam. Še pedi, gremo, go. Maš, gremo zdaj, se stavi. Ajde Max, gremo Max, gremo gor, še Max, gremo let's go. Let's go. Stavi se Max, na mašini si, na mašini si. Pušaj. Još ustane to, go. Zdaj gremo. Še greš, let's go. Še pedi. Greš. Do federa, Max. Še. Gremo. Še. Gor. Še greš. Še pedi. Evo, let's go. Hitreje mi. Hitreje. Podari repu. Še. Opa, gremo, let's go. Gremo, let's go. Let's go. Ajde. Boljše gledamo.
zaključili z leg dayem. Leg day crazy. Pač te vaje, skaj vaje rečem, te naprave, ki so bile tam, so bolane. Fitness top, izbira naprav crazy, ful urejeno, ful čisto, malo ljudi, to pač, ne vem, pač to je 10 out of 10, ne vem kaj bi lahko še bilo. Bil so črnici in reče Max, oni ki trenira v tem fitnessu pač, to ne velja. To ne velja. Vsi ljudi iz Ljubljane, ki trenirate tle vsak dan, ste srečneži, res ful dober gym. Smo imeli tudi srečo, smo se vzeli en ta fit meal to go, ker smo pozabili, da danes, ko snemamo, je praznik, tako da je vse zaprto. Tako da tudi nice post leg day meal. Kot sem rekel na začetku videa, lean bulking program je out uradno na moji spletni strani trenutno, tako da 5. pričakirati. You wanna get big? If you wanna get big. If you wanna get If big? you wanna get big. Če nočeš postaviti velik pol, ne pogledaj. Ne radi pogledaj. Če si prišla do konca tega YouTube videa, spusti v komentarje Bederca. Piščančja Bederca pusti. Če ti je video bil všeč, absolutno spusti like. Gremo ta video probat folk do 400. Ne, jaz sem rekel že 500. 500. Do 500 lajkov, gremo prav do 500 lajkov. In če še nisi, več kot 50% folk, ki gledajo moje videe, nisi subscribeni, tako da pomisli na to, da se subscribaš. To je to od mene folk za ta video in se vidimo naslednjo sredo ob 6. v novem YouTube videu. Peace out!